दम दङब्ला फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव हारसिङै इउपिपिएलआ इलेक्सन गेलेनानै दिन्थिथों बेसे बुरजा मोनो। बे खोथाखौ डाइरेक्ट एन्ड अपेनलि चेलेन्ज खालामदों बारग' फर्मार चिफ अफ बिटिसि श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारा। एमपिआवबो बाइ इलेक्सनावबो जेनाखै, थांनाय बिटिसि इलेक्सनावथ' जेनखायाखै सिगांनिया। माखासे बेयाव कन्डिशन दं, बेखौ बुंनांलायला, बयबो रायजो राजाफ्रा बेनि थाखाय बयबो मिथिखायो। नाथाय एमपि इलेक्सनाव हारसिङै बेसे बुरजा भट मोना, बेसेबां प्रेफारेन्सआव बिपिएफआ जेना, बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। फारसेथिं इउपिपिएलआ बिजेपि एबसु लोगो लानानैसो बेसे भट मोनदों। बे खोथाखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। फैयै फैनानै मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट सालायनायनि टार्म्सआथ' मोनसे थि टाइमाव जोबफैखायो, बेखौ मिथिगौ। प्रमद बर' सारनाबो बारा गोबाव सम गैला। बेखौ हाग्रामा महिलारी सारा फेरेंगा सारा जिबादि लाइनाव खोथाखौ बुंदों, हाग्रामा महिलारी सार बुंनायखौ जे बिथाङा हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों जे गासिबो लिगेल अर्डार्सफोरखौ बर्थमाननिफ्राय बे समनिफ्राय दालाथ'सै, उनावहाय गाब्र'हैगोन होननानै हाग्रामा महिलारी साराया बुंदों। खारन बिनि इन राइटिं पावारा प्रमद बर' सारनिया बारा गोबाव गैला, जोबनोसै। दा बेयो गाब्र'हैनायानो जाहैगोन, बेखौ मोजाङै साजेसनसो होदों। बेखौनो फेरेंगा मानगोनां मस्ट पावारफुल इएम अफ बिटिआर हाग्रा बन बिभागनि मन्थ्रि बिथां सारा आलादा लाइनजों लांदों, जे रायजो राजाफोरखौ आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरबो आलादा लाइनजों लांदों, जे बिथाङा माखासे रायजो राजाफोरनि हाबा मावनायखौ बन्द' खालामनानै दम होदों होननानै। नाथाय बे दम नङा, रायजोफोरनो साजेसनसो होनानै होदों। साजेसन होना होदों, मिथिसार होदों, जाहाथे जानला मोनला गाब्र' गुब्र' फैसा गारलानानै टार्म जोबखान्थियाव माखासे खामानिफोरखौ कन्ट्राक्ट खामानिफोरखौ दालाथ' अफिसारफ्राबो बिदि अर्डारखौ दाहरथ'। खारन टार्म जोबोबा आरो कर्ट अफ कन्डाक्ट फैयोबा बे उनाव बेले बेजे जाहैलायगोन, बेबा बबे गभर्नमेन्ट फैयो बेखौसो बुंदों। रायजो राजाफ्रा बेखौ सिदा सिदायै मिथिखायो, इउपिपिएल दोलोनिया अनलि थगायनाय आरो गुबुनखौ थुनजुलायनायल', जेबो खामानि मावनो हायाखै। दा बेजों लोगोसे जोंहा इउजि ब्रह्म सारनि नामखौ जावले जावले हाग्रामा महिलारी सारा लाबाय थादों। सासे इन्टेलेक्सुवेल नेता जानानै बिथांनि सिन्थाधाराया मा ना, सिङाव बिपिएफ दोलोआ सिगांनिफ्रायनो बिथांखौ गोजोन होनो नाजाबोबाय थादोंमोन नामा? नाथाय बिथाङा मालाबाबो गोजोनाखै। इउजि ब्रह्म हारिनि सासे खुन्थिया नेताया इयुन जोलैनो माबादि साजेसन होलाङो बेखौ जों नेगोन। जे हक नेताखौ नेता बादि सनमान होगोन इयुन जोलैयाबो। नाथाय बेजों लोगोसे माखासे स्रां इयुन जोलैनि थाखायबो लामाखौ हाबाखौ मावनानै गालांनांगोन इउजि साराबो। लोगोसे थारैनो इउपिपिएल दोलोआ हारसिं गेलेनानै देरहानो हानायनि खमथा गैया नामा? थांनाय माखासे इलेक्सन्सफ्रावथ' जों नुदों, बिजेपि लोगो लाफादों, एबसु लोगो लाफादों, एनएलएफबि बक' ग्रुप लोगो लाफादों, एक्स एनडिएफबि गबिन्द ग्रुप लोगो लाफादों। बेफोरबायदि गासै मोनब्रै मोनबा लोगो लानानैसो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआ देरहानो हादों। नाथाय बिपिएफआ मा सिंगोल हेन्डेड बेसेबां भट मोना, रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। दा बेखौनो स्ट्रं भाबै माबादि रग' फोरमायदों हाग्रामा महिलारी सारा, आरो माबादि प्रमद बर' सारखौ अपेन चेलेन्ज होदों, गोहो दंब्ला हारसिङै गेलेनानै दिन्थि। लाखिलि जुदि मोनसे मोननै देरहाबा देरहाबाय, देरहायाबा खुनु इउपिपिएलआ एबाराव भटखौनो गांसेबो देरहानाय नङा, सिटखौनो सासेबो देरहानाय नङा होननानै बुंदों। नै खोनासंलांदों। সাংবাদিকটো স্পেচিয়েল, ইয়াৰ ওপৰত এনেকুৱা একশ্যন লোৱাটো ঠিক হোৱা নাই। নাই, আমাৰ বিপিএফ দলৰ যিটো স্থিতি, বিপিএফ দলৰ যিটো পজিশ্যন আজিৰ দিনত গোটেই বিটিচি অঞ্চলত খুব ভাল। আমি চিধাকে ক'ব পাৰে বিপিএফে চৰকাৰ গঠন কৰিব। আৰু আমি সেইদিনা এটা কথাও কৈছে যে খবৰদাৰ বিটিচিৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ হওক, বাহিৰত কণ্ট্ৰেক্টাৰ হওক, ইহঁতক আমি কৈছোঁ প্ৰমোদ বড়োৰ শাসনটো 31 তাৰিখ মাৰ্চত শেষ হ'ব।
ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি বিল পাব লাগে বা কি পাব লাগে লৈ ল আৰু 31 তাৰিখৰ আগত আজিৰ দিনত নতুনকৈ অৰ্ডাৰ নতুনকৈ কিবা সাপ্লাই অৰ্ডাৰ হওক নতুনকৈ কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন হওক এইবিলাক কন্ট্ৰেক্টৰ বিলাকে প্ৰমোদ বৰক পইচা দি পেলাই ঘুষ দি পেলাই নলবি সেইটো নষ্ট হৈ যাব যেহেতু মই ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমি চৰকাৰ বনাই আছো এইবিলাক লায়াবিলিটিছ মই নলম বুলি মই কৈ দিছো চিধাকৈ অপেন আৰু আমাৰ অফিচাৰসকলেও যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেল অফিচাৰসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছো যে প্ৰমোদ বড়োৰ ফেচাত যাহাতে অৰ্ডাৰ বা চেংচন নিদিয়ে যিহেতু প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো আয়ু যিটো সময় ইয়াত 31 তাৰিখ মাৰ্চত শেষ হ'বলৈ গৈ আছে আজি 26 তাৰিখ ফাৰ্ষ্ট দিনহে আছে ইয়াৰ পিছত তাৰ কাগজ কলম কাম নাই কোনো কাগজৰ কলমৰ কাম নাই সেইকাৰণে যাহাতে এইবিলাক নকৰিব খবৰদাৰ পইচা দি ঘুষ দি পেলাই কিবা নতুন অৰ্ডাৰ ল'লে এইটো নষ্ট হৈ যাব চিধা কথা মই প্ৰমোদ বড়োৰ যিকোনো লায়াবিলিটিছটো মই হাত নিদিম ইউপিপিএলৰ পৰা কৈছে যে আপুনি ধাৰাবাহিকভাৱে পৰাজিত হৈছে 2020 ক'ত পৰাজিত মই ক'ত হাৰিছো এমপি ইলেকশ্যনটো আমি জিকিছে এমপি ইলেকশ্যনটো আমি জিকিছে বাই ইলেকশ্যনতো আমি জিকিছে ইহঁতে 2টা হৈহে 3টা হৈহে বিজেপি আৰু ইউপিপিএল এতিয়া আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিম বুলি কওকচোন একবাৰ পাৰে নাকি সাহস আছে নেকি কিন্তু বিজেপি নিজে আৰামছে কৈ ল'লে এতিয়াতো ইউপিপিএল অকলে আছে জিকাই পেলাই দেখাওকচোন এইবাৰ আমি 15 বছৰ 20 বছৰ জিকি পেলাই আহি আছো আমি হাৰা নাই হয় এমপি ইলেকশ্যনত আমি হাৰিছো বিজেপি আৰু ইউপিপিএল 2জন 3জন আমি অকলে হ'লেও আমি কিমান ভোট পাইছে কম্পেয়াৰ কৰি চাওকচোন পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে ইউপিপিএল আজিৰ দিনত ব্ৰিটিছে লাখিলে জিকিব নহ'লে 0 হ'ব পাৰে আমি যিটো জানো বিজেপিৰ পজিশ্যনটো আজিৰ দিনত বিপিএফৰ নেক্সটতে বিজেপি এণ্টায়াৰ ব্ৰিটিছৰ যিটো পলিটিক্স ৰাজনীতি ইউপিপিএল 0 এগুলো কি ইউসি প্রমুখ কথা নুসুধিবে আপনি জিন্দগি আপনি ইউসি প্রমুখ স্যাটিসফ্যাকশন কৰিব নোৱাৰে হ্যাঁ অকলে খেলাৰ কাৰণে আপুনি জিতাটো একদম যেহেতু অকলে হ'ব আমি বিপিএফ জিকাটো বা সরকার বনাটো কাটাম 100% नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय आरो आंबो कमेन्ट्सखौ नोंथांमोननिखौ नेनानै थाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ